Riki I ai nei aha koa te au mangea o ngā tamatoa ina nahi au ware ake, ko Manly Care te kapa I eke ki te karamatamata o te NRL. Te kaumā ono tau noiho te pakeke o te karapu tamatoa I roto I te NRL, a e toru o rātou kapa I uru ki ngā whiringa toa ina nahi. Ka rea kore ka uru te nuinga o te kapa matua ki te kapa kiwi mo te whakataetai whenua whā e haere ake nei, engari nona nahi nei nā I weto ai I a Manly ngā wawata mo te taumata o te NRL I tēnei tau. E kore he āhuatanga patu wairua I te rā o te ruihi. We didn't respect the ball, we didn't complete our sets, we went away from what we knew. And we were playing catch-up football for the second part of the second half. Would have liked to have finished on a premiership title, but you know everything happens for a reason, and you know I'm still very proud, like I said, of this team and this club and where it's come from. No te tau rua mano mārua ka haina tēnei uri o tainui ki ngā Warriors. Koe nei te tākaro tuarua I roto I ngā tuki mā tātahi o te NRL. Me ngā Warriors, koe nei anō hoki te whakamutunga mōna ka wehe atu ia ki St Helens. It's going to be one of the hardest things I've ever had to do, to leave this club. Ka wehe atu anō hoki a Joel Moon, a Sean Berrigan, me Aaron Heremaya. Emotions have come down a bit, but you know, straight after the game, knowing that it's going to be the last game with the brothers was definitely, you know, there were definitely a few tears in the change room, you know, not only from me, but from everyone. Tāpiri atu ko te kaiārahi. I think he's instilled, you know, a sense of calmness within the club's culture and discipline for sure. But yeah, he's going to be sorely missed, I'd say. Penrith have got himself an awesome coach, and he brings the best out of players. He's really good at getting his point across here, and I can't thank him enough for what he's taught me this year. Ko te manawa pā ka hore I eke tangaroa mo tō rātou wehenga. Aha ko te pā tuki māhunga whai muria kei te tākaro ko te whakawhanaunatanga. I just remember warm something coming down my face, and next thing I was in the change room, so luckily I got back out there. Ko te hono mo te tīma Kiwi te take nui I nā nei. It's probably a well-worn phrase, you know, defence wins championships, and I think the side that defends the best today will probably be the one holding the trophy at the end. Tuku nā tēnā reina ki a Brian Bluey McLennan I nā nei ki te whakapakari te tīma mo te I rātou. Tini Molyneux, te karere.